Mornings guys, more happy. Oh ja, dag, dink ek, noem hulle. Let's get ready with me vir die laaste dag van 2025, but it's gonna be a very quick one. My makeup is klaar gedoen, so ek moet net aantrek, so let's go. So it's gonna be an easy exit for 2025. Die rokkie is van Shein af. Let's go. En dit is hoe sy sit. Ek het nou hoe noem mense een boek dan onder aangetrek. Definitief het ek een haarkie nodig, so let's go. So vandag gaan ek in met haar bykie. Ek weet nie, hoe gaan ek my haar maakie? Moet ek my haar losdra? Of moet ek er opsteek? Dink sy gaan cute net so like actually. Wat denk jy? Dink omdat ek die buiten het die. En ek vraag gewoon net so laat aan. Ek weet net gauw vir haar van die haartjies echt in toe gevat. En die tweede, as het is so heavy. En ek het nou vir haar aangesit. Vir hulle. By Shein gekry. Net gewoon my oorbelle. Ek gaan sommer in met die cute sculpies. Because Sunday body butter. Because sy gee a beautiful glance af. Ogina. My Ever Shein Awakenings. Wat ook amper op is. Guys, ek dink ek is klaar. My skoene. Ek gaan in met die kloks. Sy is baie gemakkelijk. Very. Dit is my outfit of the day. Julle moet julle laaste dag geniet en maak die beste van het. Ons gaan met niks drama 2026. Absolutely no drama. We leave all the drama in 2025. 2026 gaan die jaar wees van vrede, van liefde en van mekaar dra. Julle moet nou 'n beautiful dag hê en onthou ons dra mekaar. Moenie worry my back as binne. Bye.